Policijske patrole nastavljaju da obezbeđuju pravoslavna groblja i hramove Srpske pravoslavne crkve širom Kosova i Metohije. Srbi koji žive južno od Ibra uznemireni su i strahuju od novih incidenata. To je najveći kriminal, čoveče, to je opasno. To nije svaki čovjek, bez obzira koje nacije, koje ne treba dira. Onda pretukli, onda zapalili, kako ne strahuješ? Non stop po strahu, od 99. pa nadalje. Nikad jedno pravo neće da imamo kao građani celog sveta i Evrope. Politički predstavnici Srba veruju da posljednji napadi neće ugroziti politički dijalog. Oni od Beograda očekuju da u dogovoru sa Srbima sa Kosova odredi prioritete u nastavku dijaloga. Srbi plaćaju cenu nekih zahteva Srba sa severa Kosova koji ih vode u neku lagodnost, a istovremeno Srbi s ove strane imaju znatne probleme i ulaze u jednu nebezbednosnu zonu i vreme koje ih čeka. Posljednje incidente na Kosovo osudile su gotovo sve međunarodne institucije u pokrajini, nevladine organizacije, politički predstavnici i pojedinci.